abashobozi b'ebyenyanja batwirira bakorera mu katare ka Mpondwe akari kushanga muri Mpondwe rubiri hatawona kanso mu district ya Kasese nabashaba katare k'ebyenyanja ko bakiha mu ihanga rya Kongo bakakagaruza mu Uganda ahabwe nshongezi barukushobora tutikulire Uganda fe tuli bana Uganda ate Kongo mbankola yoki ate Kongo twafunayo bizibu wano sitoa nali gisasula mitwalo 5 eri gisasula dola nga 10 tetubera mu bulumi abana batandise kubera babbiro kwa tebayina mirimu even town council yatendalinga katale ako bakubye mulosi tebayina sente ze bafuna okuba katale kayo eye Kongo tufunayo ebizibu bingi tebagala sente zaffe za Uganda era bwe bakukwata ngolina na siringi bagitwala bagala dola bagala nezaabwe ebibiri obwanyuma ya Lieutenant Kano Mase Tukahirwa orukuru kurwanisa enshohamba hamayanja ga Uganda okwata motoka ebiri n'ebyenyanja bito eriko bitwara mu Kongo banga kaba yingira mu bine ebyenyanja bikura ne samples wano weziri ezebikuru ebya Kenya bikura barimo barimba kyeky'abalemeze eri Kongo banga ngo bagala obuto tuyina amashemererwa mingi because watambura muri town age noza kusanga a lot of garbage izwiremu instead of the 600 million tuhaha we are just collecting 51 million a very big gap nicho kusangira town yarema kuba abantu bari abawe ni babona ninkozesa abantu busanzu bona ninye mukamo wabaho mukatari ntabwo cyo mukamo wandi president nakuterera amazuru mu mikono ya Madam Oguyiza Kano Mase ebigambo byatugambira bigambo binuzere munongo ako yatereza omwezi gumwe akatari naza kuba yakiya Kongo yakagaruza Meya Joseph Cherop orukuru byo kuchondoje mu kitongore cha Fish Protection Unit najya mutariho iteke ryo kwicereza umuntu wena okuguze ebyenyanja bito Kenyan law and even Ugandan law and even generally East Africa it doesn't allow dealing in immature fish. So most people what they do is that they conceal fish, immature fish in transit to Congo. Akatare k'ebyenyanja ombwinji kakatwarwa Kongo mbwire bwa lockdown kandi na hati tukakaruga Gasha kwa Gilbert Muhanguzi.